ukuthi abamkhuzi baze bamshayele izandla bamhlohle babe ngakuyena athi asathi amkhuza amaNazaretha abe nenkani amkhuza amaNazaretha abe nenkani baze babuze laba bangakuyena bathi sibalibalo lurayithi uyabona ukuthi amaNazaretha ayikho lento yawo kunini wameyisa uShembe kodwa uyaphila kanti uyazi uShembe ukuthi umbekele usuku lakhe. Indaba kaShembe bafowethu ihlukile ayifani nendaba eyikhona mhlawumbe thina sihluleka ukuyichaza. uShembe uyena omisiwe phakathi kwendlu kadingane nosenza ngakhona ukuthi abuthixo uyena uThixo ahleli kuye asebenza ngaye. Uthi uNkulunkulu kuShembe bebona lento abesentangazi uthi Shembe wena ngizobusisa ngawe ngizoqalekisa ngawe mina ngizoba wena uzoba yini. Manje sithi uShembe ubani-ke? Uthi ngizoqalekisa ngawe emhlabeni. Uthi indlu kade idingane nosenza ngakhona ngizoyibusisa ngawe. Uthi ngizoyiqalekisa ngawe lapho kufuneka ngiqalekise khona. Uthi wena uzoba yini. Uthi mina ngibe wena. Uthi ngakho Shembe kusuka namhlanje hambe endlini kadingane nosenza ngakhona uyibuthe ekuchitheleni kwakho. Uma kukhulunywa ngendlu kadingane nosenza ngakhona kukhulunywa ngomuntu oney'nwele ey'fana nezikaShembe onebala elifana nelikaShembe. Namhlanje uShembe uyethukwa ubizwa ngazo zonke iy'hlamba lezi ngoba isono sikaShembe kuwumuntu omnyama. Abantu abamnyama bayithanda into yawo ukuba uShembe mhlawumbe kwakuwumlungu ngoba akekho umuntu othuka uShembe esikhathini sanamhlanje. uShembe uthukwe ngisho lawo umuntu obonayo ukuthi hayi lo uyifanela nami uyigulela njengami siyamdinga uShembe kodwa thuka uShembe. uShembe bafowethu uyahlonishwa. Abehlike nonyaza abehlike nasibaboni bephila amen. Noma ungathiwa uyazazi ukuthi umkhulu kangakanani noma ungathiwa uyazazi ukuthi unepride kangakanani kodwa mase kuyo endabeni kaShembe kufanele uzame ukuzeyifisa uzame ukuhlonipha ngoba khona into eyenza uShembe bafowethu uvele aqalekise azaqalekise ngisho inzalo yakho luthi unyazi liphethe inkonzo ebuhleni lithi namhlanje kusafika abantu bezocela intethelelo ngey'mbuzi nangey'nkomo bethunywe oyise emkhulu baba babelwa noBhombela bethuka uBhombela bethuka uShembe wokuqala namhlanje uShembe wakhona uShembe wesihlanu. Isizukulwane salabo bantu babengekho bona uthi oyise emkhulu baba bethuka uShembe wokuqala kodwa namhlanje sebezele sebeqhuba iy'nkomo basebuhleni bayocelela okhokho baba intethelelo ukuthi bathuka uBhombela. uShembe kuyenzeka wena umeyisa umthuka ubukise ngazwe lonke akuyeke nje ube nezinto zakho kodwa mase uhambile sidabukela iy'ngane zakho ngoba hayi ngoba nakho iy'ngane zakho zoba nenkinga wena usunenkinga so ufuna ukubutha zikuthathele imbuzi zikele ebuhleni ziyocela intethelelo. Lento esikhuluma ngayo inobufakazi bafowethu. Angeke nje amaNazaretha avele asuke azoshumayela ngomuntu athi uNkulunkulu. uShembe angefani nabantu abakhona. Masithi thina uShembe uwumuntu uyefana noyihlo omkhulu wakho uyefana nomkhulu wami uShembe. Umuntu onjani lo olandelwa zinkumbi ezingaka zabantu? Umuntu onjani lo olandelwa uyifundiswe ingaka zabantu? Uma ngabe uShembe engesiye uNkulunkulu oke wenza ucwaningo ubheke ukuthi uShembe mangabe akasiye uNkulunkulu iliphi ibandla elikhona la emhlabeni elinamaxhegu nezalukwazi njengelikaShembe. Oyibheke into enezalukwazi nenamaxhegu kukhona ukuphila kuleyo nto. Once into enezalukwazi ey'ndala namaxhegu yonke ikhona ukuphila lapha ebuhleni mawufika kumhlangano kunezalukwazi ey'ndala ezingasakwazi ngisho nokuya ethempeleni eliphezulu esey'dondolozela ezisabathe ezansi makuvala umhlangano khona ezisemakhaya ezingasakwazi ngisho ukuhamba khona esinye sesiyeleka mhlaba uyalingana esasisho sithi bantaba sahamba noShembe wesibili inkosi ilanga sithi bantaba miyakhuluma inkosi ilanga yathi maNazaretha yathi qinisani ithandaza uShembe liqinise ngoba kuze isikhathi esisayo lapho nothandaza uShembe kamoya yathi ufuneka libe nawo uShembe kamoya ukuze noma ukude noShembe wenyama ukwazi ukukhona kwakho uqine. Ngihlale kakhulu la eThekwini mina isikhathi esingaphambilini
ngokwamatoho ngile kude kakhulu kodwa khona into engiyibona sisahamba ngeyitimela la uShembe ubeyinala bengikwazi ukuvuka ngivuka ekseni sihambe sekuhleni ngibuye futhi ngesabatha ngizolala ngiphinde ngivuke futhi ngesonto ekseni ngekuhleni ngibuye kuyinalo ke ekuhleni uShembe ngimbona kodwa khona into engiyibonile kule minyaka emibili ngikude nala eThekwini ukuthi uye ekuhleni kuyinkinga kangakanani uzugulwa ngaphakathi makuthiwa kovala umhlangano wena ungakwazi kovala umhlangano uvela ukhumbule eThekwini ukuthi akwabe ngisahlala eThekwini ngoba ngabe ekuhleni ngiphinda kathathu i-return uthi i-return la ukhona yokuya ekuhleni u-800 uzibona imoto zilayishile bephuma abantu behamba abantu belayishile abantu bethi baye ekuhleni kuphuma imoto oqashiwa amabhasi uthola ukuthi wena unalo lo 800 okuya ekuhleni uJulayi wonke uphela uzugula ngaphakathi kodwa ngoba yathi inkosi la ngumuntu akabe noShembe kamoya sihlale nalo uShembe kamoya kasihlubuki ngoba uShembe usuke ngaphakathi kithi nalokho kuyixoxa indaba yakhe uthi wathi mayikhuluma inkosi le ngathi ifuna abanazi libe noShembe kamoya uthi ke lokho badaba bamsengugile inkosi unyazi kangiyazi ngamehlo enyama ngokuyibona suka yahlala angisakwazi ukuhamba ngebuhleni ngiyela ikhona uthi kodwa ngiyayazi ngamehlo kamoya ikifike ngiyibone uthi maNazaretha yakhuluma inkosi la ngangazi ukuthi ikhuluma ngesikhathi esije ukuthi kuyisikhathi lapho lohlala phansi nikhonza uShembe kamoya ithi nami ngikhonza uShembe kamoya ithi bantu abami njengoba nisanejubane libancane ngaka ithi qinisani uShembe nimlandele nikholwe niqinise kuShembe ngoba siyeza lesi sikhathi nami sesingibambile uthi omnyuka bexoxa ebuhleni isiteli emva kwasenkonzo yasemini siyixoxela sixoxa ngoShembe nalasuka khona ukuthi uShembe wabuthi insizwe eyingaka uShembe uyena kuphela okwazi ukuthi insizwa azibeka igobe nezaziyiqhwaqa sesiyaxoxa ngithi mina kulo baba osemdala empunga ngiyasikhalela isikhathi sami ngidla utshwala ngiphuza ngibe kwezinto zasemhlabeni uthi ke lo baba hayi wena usemncane kabi uthi mina nami ngiyasikhalela sami mina ufuna ngikhalele ngoba ngiphenduke mina sengimdala sengubaba uthi wena useyibhungu uthi kube kuyenzeka uNkulunkulu uyalalela into osukuyifisa ngesikhathi zonke uthi ngabe ngiyamcela ukuthi lo mzimba wami ngoba usugugile akahambe lapho jointini otshwaleni athathe lo mzimba wensizwa ebheka ngawo eshaya ngawo amabhosho nama-get down anginike wona ngiqale phasi ngibe ibhungu ngigijimele yena uShembe bese kuthi loguge kanje yohlala otshwaleni amakhehla amadala bafowethu afisa nemizimba yena engafuni ukulandela kaUShembe yena imizimba ngihubhana nayo nentombi ngidla ngayo utshwala uthi ke noma bathina sinehlahla ngoba uShembe simbone sebancane samabhungu naye bafowethu siyamfisela alikho ibandla elinentsha njengaleli sikhule emazweni akithi thina sikhule uShembe sazi ukuthi ibandla lamakhehla namhlanje ibandla likaShembe ilona elinentsha elinye lamabandla anentsha eningi kunale inhlangano ngisho lezimoya ema-university ufika kukhona inhlangano ey'ngane zamaNazaretha ingane eNazaretha mayiyobhalisa ayibo obhalisa e-university iy'ngane zo-EFF iy'ngane zo-ANC laphana kodwa ifike itshela ukuthi uma ufika esangweni uzofika iy'ngane zenathesa ubuze iy'ngane zenathesa okuyintsha yey'ngane zamaNazaretha iyona izona ezizofika zibasize laba bafowethu bekuyingane zenathesa besafunda eUnisa bebesiza iy'ngane ebeyifika namhlanje baphumile ey'koleni sekukhona abanye nawe ingane yakho uma ufuna ithola imfundo eqotho isondeze ey'ngane zamaNazaretha uyitshetha ingahambi ley'ngane zo-EFF nezo-ANC ngoba izofunda ubundlwebe kodwa ifike ithi icela iy'ngane zamaNazaretha eziyinathesa ijoyine zona ihambe nazo abehlike nonyaza abantu babonwefile egameni lenkosi amen manje indaba kaShembe bafethu iyadinga abantu bahlale bakhuzwe baxoxele ngayo bayazi ukuthi le ndaba indaba edinga ukuhlonishwa namhlanje uShembe akasahlonishwa uyathuka ukhishwa emaphepheni amaphepha avela abhale ngoShembe alinqandi iphepha elibhala ukuthi uShembe umithisile uthi uyabheka hayi kushiwa mhlawumbe umfana wakaShembe
kuthiwa kudala lelela bhala iphepha lathi UShembe umithisa uBrenda makuthi liyathenga iphepha bagijima abantu bayothenga iphepha befuna ukubona ukuthi hawu ngempela uShembe umithisa uBrenda kuhlekwa kuyihla mabe basifunda istory hayi ingane yakwaShembe ngaphakathi futhi nakhona kuyona ngisho ingane yakwaShembe umshana wakwaShembe omithisile UShembe bafowethu uyahlonipha kulesi sizwe sethu thina abantu abamnyama kunabantu afasi abahlonipha uShembe isilo amakhosi induna yibona abantu efanele ngabe siqala sibahlonipha ukuze isizwe sabantu abamnyama sibuyelwe isithunzi ubona isizwe sabantu abamnyama singahlonipheki asiwahlonipha amakhosi ngiyaye ngize ngithi mina ukuba amakhosi kwakwabelungu nezinduna ngabe amakhosi ahlonipha into ezinkulu namhlanje uze umuntu emncane ethi yini umsebenzi wenkosi ngoba isociety esiphila yona yenza izinto zabantu abamnyama ibukeleke phansi uShembe njengoba ebukeleka phansi ngoba umuntu omnyama ayikaze yabhala into enhle ngoShembe hayi bafowethu lento esilandela into ephelele bafowethu siyanimema nonke nina abantu abasha nabadala ozali kuShembe kuyaphilwa nje ayikho into engekho kuShembe khona lonke uhlobo lomuntu uShembe ukwazi uqoqa igebengu azilethe la uShembe uqoqa idawa ayilethe la ilona ibandla elinensizwa oyibheka into ekwazi uqoqa insizwa nawe ngakini kongenza ucwaningo ubheke ukuthi abantu ababeyingozi uShembe wabaqoqa bafaka la esontweni namhlanje bayithothobala babanjwe uShembe yingakho nje sokwazi ukweyisa uShembe njengabe indaba zalutho mayingathi uShembe abadedele ngoba kulalela uShembe asidedele nje usuku olulodwa lingabhubhisa ngoba lapha ekuhleli uShembe ubambile izilwane zodwa zabantu mayingathi uShembe asidedele nje athi angenilungise nasi isingo bafana bami ningabona ngayisikhihlela abanye ngaphambilini bake babakhona la eThekwini esimele sike sadlula kusona uShembe ehlaselwa amaphepha ehlaselwa izinkantolo siyinhlekisa kuthiwa hayi le ndaba kaShembe izophela wara sisho sithi isimo esodlula lesi uShembe unyazi sadlula leso simo lizovuka futhi idimoni livuka ngenye indlela ngoba inhloso yokulwa ilwa nonyazi bafowethu uyayathi omunye amaNazaretha akhuluma kakhulu uyena muphi uShembe bafowethu noma singangachaza ukuthi uyena muphi ngoba mhlawumbe uzothi sithi unyazi ngoba sililandela kodwa noma ngathi abaningi iqiniso ukhona kuyena yena nawe hamba uzenzela i-research yakho njengomuntu phela ngithi uthi uhlakaniphile wena hamba bazenzela i-research yakho nje ukuthi ilabo Shembe abaningi uyena muphi-ke kuyena yena la usabathe uhamba umhlaba wonke utshelwa ngayo mina ngakini angikwazi mina ngakini nokuthi wangakuphi kodwa ngineshow mangingafika ngakini ngafika ngithi awufowethu ngangakubona esikimeleni ngicela ungikhombise ithempeli lamaNazaretha ngoba ngiyazi ukuthi ngakini ithempeli elikhona lamaNazaretha elonyazi umhlaba wonke ngisho ngayeSwazini eMozambique ithempeli elikhona lamaNazaretha elonyazi ngoba uShembe ulandelwa amakhosi wonke agcwele izizwe wonke athi afuna kube khona amathempeli onyazi akekho indaba ezithovu makube khona ithempeli engelona lonyazi ngoba uShembe uyisibusiso amakhosi ayazi makungenile unyazi ngenile ephelele yingakho-ke bafowethu sinixoxela ngendaba kaShembe nje sibuye sinexwayisa ngoba abanye babeyisa uShembe sesibone nasemsebenzini abanye bebuza imibuzo ebhedayo mihle imibuzo bafowethu masihleli mhlambe nibuza inhlansi ukuthi noma amaNazaretha mina-ke ngeke ngingafuni vele ukudibhetha nomuntu ongelona iNazaretha ngoShembe mayike waqala nje umuntu ongelona iNazaretha othi ukhuluma ngoShembe ngiyamvada hayi baba ume kahle angithi wona iNazaretha yeka kodwa laba abakwaziyo ukudibhetha nani mihle imibuzo enengqondo mawubuza ngoba ikhona imibuzo oyibona inengqondo ngempela-ke lo mbuzo udinga ukuphendula kodwa iyabheda imibuzo oyibuza ngoba weyisa iyabonakala imibuzo okweyisa iyabonakala imibuzo uthi lo owesikhwansike lo kodwa khona imibuzo othi umuntu uma eyibuza uba uthi cha ngempela lo muntu ujukile bese uyamsiza manje ufuna ukubuza kumaNazaretha buzani into eyinengqondo ningayibuzi izinto ezingenangqondo uShembe uyena omisiwe phakathi kwendlu kadinga nosenza ngakhona uThixo uyena omele uThixo phakathi kwabantu abamnyama eguqwakeni uShembe akefani nabantu bonke kunezinto uShembe angeke azazenze uyathanda ukuthi bekumbona uShembe ehotela uShembe bekuzuzwe kuthiwa uShembe ubelele ehotela la kade kulala khona wena nami embhedeni kade kulala wena nami uShembe ngeke umbone wena futhi uShembe ngeke umbone uShembe kuthiwa uyadla
angahlala usuku lonke amabhida kuze koshona ilanga. Wena ungathi hayi mngane ngeke asike sambe siyodla uShembe uyolokho ehleli akwazi ukuthi udla nini nakho noma uthi uyadla uShembe akadli noma into ebadle obani ngoba umuntu loya engena wala emhlabeni umuntu wasezulwini uShembe akahlali noma kuphi ngeke ahlangane nje la kade ehleli khona wena yabona nje uShembe ngeke afike ahlale la esihlalweni mangathi asibiza uShembe la kule khoshi le esithi sicelezela ngeke azahlale la behleli khona isiqwapha sakho kodwa uzoze la uzofika nesihlalo sakhe. Obani uShembe ngoba ngisho efika enkantolo uShembe emangalelo ngaphambilini uyena kuphela ofika nesihlalo sakhe umhlaba wonke jikelele ngisho komongameli emhlabeni ubani owathi emangalelo afika nesihlalo sakhe ngoba wonke ummangalo ube boxing ngisho ngaya koDonald Trump abamongameli abaphethe amazwe omhlaba mabe mangalelo bazobe boxing kanje kodwa uShembe waba ummangalo oqala emhlabeni wonke ongaguduza wonke amazwe owafika ephethe isihlalo sakhe enkantolo waguqelwa amaNazaretha yabaleka imathi ngoba yayinqela ukuthi ithi ihlonishwa iguqe nayo. Lezi zinto engikhuluma ngazo ngizama ukukhanyisela wena ukuthi uShembe akefani nabantu basezweni. Futhi uShembe wena njengoba ungamsabi nje izikhulu zikahulumeni ziyamsaba uShembe. uShembe uyesatshwa uyahlonishwa akekho umuntu ongathinta uShembe. uShembe uyesatshwa yena qobo lakhe yedwa ngoba mayikhiphile isiqalekiso kungabhubhiswa. Nangaphandle kokuthi uShembe eyedwa ngisho abantu abamlandela abayingozi. Phela bafowethu mangasho iqiniso ukungcwele uyalwelwa nje ukungcwele. Akekho umuntu ongathinta uShembe sikho. Inhla nje leyo abantu ufuna bayenze singakakhuluma akekho umuntu ongathinta uShembe esikhona siphila sihla. Ucabanga ibandla elikhulu kangaka elinsizweni ngaka elinayo yonke inhlobo yomuntu sengavele ngene nje kuthiwa hayi bokhisha uShembe onikobosha uShembe. uShembe bafowethu ngeke azenzeke lutho emhlabeni uphephile ubungcwele bakhashazwa ngesikhathi saka-Israyeli. Wabanjwa uJesu wahlaselwa wabulawa hengwe esiphambanweni ngoba wayehamba namagwala vele. uShembe ngeke izenzeke lokho. Ngeke kuzokuthiwa uShembe ubanjiwe manje uhlaselwe oluyoboshwa noma uShembe uzohengwe esiphambanweni angenzeke lokho. So bantu babakithi bantu abamnyama asifundeni izinto uyibheka ngelinye iliso. Wathi omunye umfundisi ohlukanisa phakathi kwengoso negundane. uShembe akefani nami nawe uhlukile. Mawuthi uShembe umuntu onjani? Mhlawumbe mina ngiyangifisa labantu abathi uShembe umuntu bake bangichazele ezimina ngichazele uShembe umuntu onjani. Uyafana yini nami nawe uShembe? Ukhona umuntu emhlabeni ongaguqelwa ondaba ezitha amakhosi ondaba ezitha abaphethe izizwe. Ukhona umuntu ongaguqelwa amakhosi ayaguqa uShembe. Okuye makujula ufika ubona amakhosi ukuthi maningi kanjani ahleka iShembe. Bese kusuka umuntu nje wakini umfowenu noma kusuke mina ngedelela uShembe. Abantu abangeyiswa abakhulu ungabomeyisa umuntu ofana noShembe nomuntu ofana neSilo. Labo bantu bona abantu abakhulu iSilo uShembe labo bantu ungabobeyisa. Mangikhuluma ngeSilo lesangempela uMisuzulu. Ungabobeyisa abantu abafana labo bantu ababekiwe uThixo. Kodwa izigaba zabo kayilingani. Ayilingani igaba zabo ngoba ukubekwa kwabo kuhlukene vele ngeke ukwazi ukubalinganisa. Lo munye ubekela uNkulunkulu, lo munye ubekela ukuhola ngokwenyama isizwe esithile. uShembe akahona isizwe esithile samaZulu kuphela. Uhona sonke isizwe sabantu abamnyama noma ngathiwa iGutukezi noma ngathiwa yiMpondo, yiXhosa, uMsuthu. Bonke labo bantu bahola uShembe wesizwe simnyama sonke. Obuka ngoba uShembe kube Shembe wayewumlungu noma iNdiya ngabe thina siyabandlululwa ngaba siyiShembe. Lapha kuShembe kunikelwe embengeni kuphinde kunikelwe kuyena. Ukube ngempela thina abantu abamnyama into yethu siyayithanda ngabe ngisho amakhulu awayo uShembe ngabe siyawabandlulula. Ngabe ngisho abelungu abayo uShembe kodwa siyasibone nabelungu sebeyonikeliswa kuShembe kuthatha izilwane ziyonikelisa kuShembe. Ngeke izilwane zingabonikela kuShembe ngoba ziyambona uThixo nini abantu abamnyama nimbona uThixo. Ngeke sikwazi ukuvimba amandiya sithi hayi bafowethu ningayi Shembe ngoba nina niyamethuka uThixo. Nalensizwa ke ngikhuluma ngayo imthuka uShembe ishaya isiginci imbhingu uShembe mhlambe nawe ngakini ukhona onjalo imbhingu uShembe iphuzwa ayisheshanga ukuhamba emhlabeni yahlala yaba nabalandeli
bayisupport abalandeli babo bathi abantu bakaShembe ayikho lento bebekhuzela yona ngoba nakho wena usuhleli isikhathi eside kade wena uyeyisa uShembe kodwa unalutho waqhubeka wasishaya isiginci sakhe embhinqi uShembe emkhuza amaNazaretha endathayo akethuka lo muntu omthukayo waphila iminyaka eminingi eyishumi engenalo abalandeli bakhe belokhu bemsupportile nawu nabo abalandeli bakhe abakusupportayo othi mawuthuka uShembe babengakwena bathi hawu isikhokho mfana uyisikhokho namaNazaretha abheka buka wena unalutho futhi uvela ube nenhlanhla uShembe kuvela kwenze waziwe mawuthuka yena uvela udume waziwe nalensizwa yaduma kwezinye igodi yaziwa lensizwa ukuthi kunensizwa ekhulayo lapha ithuka uShembe izisho nokusho ukuthi uShembe wandiza esikhule kusho njalo phela kuthiwa uShembe wandiza nawe ngakini lonto ngicabanga ukuthi uyizwile uxoxa kuthiwa uShembe wandiza wafaka amakhasi kabhanana wayesefahlazeka phansi wayesendiza mawubuka wena mina ngiyaqhakeka abantu abamnyama mina ukuthi ngempela abantu abamnyama ingqondo zabo njani mawubuka wena uShembe wandiza wayengasungula into engaka yiphi into enkulu lephumelelayo yasungula umuntu omnyama la eAfrika noma la eSouth Africa njengeyashembe konje yiphi masingayicabanga into nje ekhulayo nenesotha nehlonishwa nenhle njengobuNazaretha eyasungula umuntu omnyama lo muntu omnyama wayengasungula into engaka ekhula kangaka wayengaphinda afaka amakhasi kabhanana athi uyandiza wena-ke ungafaka amakhasi kabhanana uthi uyandiza angikwazi ngani yena kubona abantu abamnyama into uma ngabe nina ungcolisa into yenu ngoba amaphepha akona abantu abamnyama kodwa wabezizwe asebenzisa ababhali ney'ntatheli ukuthi hambani nofuna udaba othile bese niyagukhulupha ngoba kubulawa isizwe sabantu abamnyama into ebonakala ngathi izoba yinhle phakathi kwesizwe sabantu abamnyama iyabulawa ubona uShembe into yakhe ingofwa ndenzwa yonke lento nayimida ayimpromote uShembe kunaloko imshonisa phansi ngoba yinto yomuntu omnyama ukwazi ukuthi ahlangane ngaphandle komlungu ngaphandle kwendiya bakwazi ukwenza into enhle kangaka bazi bayiqede manje imida ayimfuni uShembe ingaki imkhahlele ngazo zonke indlela iveze into enhle ngoShembe ngaso wena ufuna ube noNkulunkulu ukwazi ukubona into enhle umhloniphe uShembe ngoba uShembe uNkulunkulu oyihlo noyihlo omkhulu bakho ukwazi ukufika abantu abangasekho bafike bathi mntanami angusiyele ebuhleni osifikelela sahamba sonile emhlabeni abasho ukuthi asahamba usiyele esontweni likagogo wakho kodwa bathi hamba uye ebuhleni ufike usinikelele sahamba sonile nalensizwa engikhuluma ngayo yabe yisandla uShembe yaze kwafika isikhathi sayo sokuthi ife emva kweminyaka imeyisi ingenankinga inabalandeli abalandeli bawo bekhula nabalandeli bayo bethi hawu isikhokho wena kunini amaNazaretha akhuza unankinga buka unankinga waqhubeka wameyisa uShembe kodwa ngensuku zakhe ezokugcika wabuya wathi inhlabathi iyamphika wathi ungqona kabekwe esihlahleni adliwa amango nangempela ithuna lakhe ibhokisi lakhe labekwe esihlahleni akaziwa namanje ukuthi washonaphi lo muntu inkosi yangapha kwabombo emkhize bamkhize ekhona manje sekulesizukulwane sethu le ngangathi manje incane ayayazi amaNazaretha ubukhosi sebuye ngayo uyisemkhulu wayeyinkosi kudala naye wayethwele impakamo ethwele yiko lokubeyisa uShembe ngoba yena ungcono yena wayemkhulu undaba ezitha wayibona ubukhulu bakhe ubukhulu bokuthi ngekakwazi ukukhonza uShembe watshela uShembe ukuthi yena ngekazamkhonza yena uShembe wayesemfela ngamathe efela umqalo wendlela ngamathe wayesemthela ngamathe ethela umqalo wendlela ngamathe wayesethi umqalo wendlela wakhipha iduke walisula wathi mntanami uthela mina ngamathe wathi ngiyakudabela ngoba lo bukhosi oyibo wanikwa yithina boShembe waphendula undaba ezithiwa kwamkhize kaBombo ngikhuluma kaBombo inkosi ekhona manje ingakutshela lonto noma uhambe ukwenza i-research kaBombo yaphendula inkosi ekhona ngoba uShembe ayimqondi njengami nawe sithi umuntu yathi uyahlanya Shembe ubukhosi ngabunikwa wena ubani wawuphi wena omkhulu bethu ubukhosi uShembe wayesesula wakhipha iduku wasula amathe wathi ubukhosi bakho ngiyakuqeda namhlanje wathi ngisho esizukulwaneni lesibili wathi bobuye esizukulwaneni lesisihlanu makwenzekile ubukhosi bakaBombo bebungekho iminyaka bebehamba beyothatha icalanye kwemabheleni makushiwo uze babuya ngalo ndaba ezithiwa khona nakhona ugqiqe wagqiqa baze babuyiswa unyazi
lo ndaba ezithi uyahambe bathembelele ikhosha le ndaba ukuthi uyabonga kushembe usephendula uyiNazaretha ngoba ubukhosi bakubo bubuyiswe unyazi manje kuneminyaka ubukhosi bakubo bungekho ngoba bathi umqalo wendlela uyazibala izilwane ababehambisa ngeenkomo behambisa onyazini laseluthi unyazi ubukhosi buzobuya babuye ubukhosi kwase kungasaphuma isitifiketi ke samanje sokuthi lo mbhemu abundaba ezitha ngokusemthethweni kodwa uthi waphinda onyazini unyazi lafika ngakubo base wesithola isitifiketi wafonela eMaxburg wasilanda isitifiketi namhlanje undaba ezithe sisabatha naye Manga ikhona lo nto wami uyise emkhulu wakho ubukhosi ephucile uShembe emtshelile uShembe wathi ngiyakuthatha lo bukhosi kuwena ngoba thina boShembe thina sakunika lo bukhosi wangaqonda ukuthi umuntu ntu wasemhlabeni ngoba yena wayicabanga ukuthi umuntu ntu wathi wena ubukhosi Shembe wawunginika ubuthatha ubukhosi ngoba lo bukhosi saphiwa uNkulunkulu kudala okhokho bebathi Shembe uzobonaka kusona nangempela kwafika induna ethunywa abelungu wafike zamtshela induna ukuthi suke enkantolo zamtshela yasemzinto ukuthi kuphelile ubukhosi bakho sithunywe enkantolo yasemzinto baphela sikhuluma ngento ekhona nawe ke nomfowenu nobani omaziyo akaqhubeka amthuka uShembe kodwa uzobathola abalandeli egcineni kodwa into sokhala ngayo sokhalela izingane zakho asimhlonipheni bafowethu uShembe akekho umuntu ongangoShembe emhlabeni akekho umuntu ongalinganiswa noShembe emhlabeni ngoba masingathi khona umuntu olingana noShembe ngabe sikhamba manga amadimoni ayazama ukumhlasela uShembe amadimoni ukumhlasela uShembe kodwa kwenzeki uShembe noma ungathi umngcolisa ndlelani luthi unyazi maxoxa ngenimini luthi noma kungathiwa mina uthi uzama ukungcolisa kunalokho usukushumayeza abantu ukuthi abeze kakhulu lithi noma ngingathiwa ungakhuluma mhlawumbe ethini ngabe ungithuke kodwa usukubiza abantu ukuthi abeze kakhulu uthi mina ngingcoliseki nangempela abantu kusuka unyazi lahlala hayi baningi kakhulu ithempeli uthe amadokoda wangakhiwa lapha usazolihlehlisa ithempeli uselihlehlisile kodwa still kulojula abantu bebebaningi uthi kuseza abantu abaningi ngaphezulu kwalabo bekhona abantu ke bayaqhubeka belethe uShembe umuntu kodwa abantu bayaqhubeka bayangena bafowethu asingazilibazisi bafowethu sonke thina sihamba namaNazaretha la asilaleleni indaba kaShembe sike siye ebuhleni siyobona ngoba ayikho into ebuhlungu nje ukuthi ulokhu uxoxelwa ngoShembe njalo wafundelelwa ngoShembe usuku lwabelimini kodwa uShembe umazi awumazi kanjani uShembe aziwe umuntu osebusuku uShembe uzokwakha isizwe sikaphungalo magele uzokwakha isizwe sabantu abamnyama uyena kuphela owazi ukufundisa umuntu insizwa ukuthi ayiganwe okwazi ukuyekisa umuntu utshwala umuntu onjani lo okwazi ukuphilisa umuntu ngezwi ngoba phela uvaselina namanzi usuke sezenzela uShembe mawufika kuShembe ube uthi inkosi ibusise mawufika ubike into kuba sibusise uShembe angaqhamuka la manje avule la angena adlule sithuke sonke sithi masifonele intabazo kuthiwa usentabazwe kodwa ekhona la singathi sifika eBria sitshela abantu babona uShembe kodwa futhi entabazo basiphikisa bathi sinamanga umuntu onjalo okwazi ukuyihlukanisa abese endaweni eziningi ngezikhathi zonke manga uShembe sithi umuntu kodwa ngimsoli bafowethu ngoba uShembe nina nimbonela kude kade ngixoxa nomfowethu engixoxela ukuthi yini thina amaNazaretha sithi uShembe uNkulunkulu ngithi mina wena ngeke uzumbone uShembe uthi uNkulunkulu ngoba ukude sondela uzokwenza iresearch ngendaba kaShembe before ukhulume ngayo nami njengoba ngiyiNazaretha mangingathiwa nje angihambe ngokwenza ukhulume ngebandla lamaweseli ayikho into engayikhuluma ngebandla lamaweseli ngoba nginazi kodwa ukuze ngazi ngafulana ngisondele namaweseli ngibuke ngihambe nje noma inyanga yonke namaweseli ngenza iresearch bese ngibuye-ke ngiwaphikise kodwa njengoba ngingakaze ngemaweseli ngiwaphikise into yabo nabantu abaningi abaphikisa amaNazaretha ngokuthi uShembe uNkulunkulu abantu abakude kakhulu futhi noShembe namaNazaretha abafuni ukusondela bazokwenza iresearch uShembe kufika abantu abangasekho kuthina basitshela bahleli noShembe ngani zabo uShembe athi amaNazaretha omnipresent ngoba ukhona yonke indawo ukwazi ukuthi athe kwenye indawo aphinde abe kwenye indawo manje ngeke uzukwazi ukuthi lo muntu singaphatha nomkhulu wakho enyanga ngakithi ngenze ngisho ukuthi ngwakuphi mina ngoba umuntu omkhulu lo kwake kwakhona inyanga eyidume kakhulu ngakithi yena namakhosi ahlambana ngo-25 uShembe umkhulu wonyazi lo unyazi umkhulu walo inyanga yezulu yayijwayele ukufika ngakithi
ivusa umuzi. Kodwa le nyanga le ngoba kwakuyiyona enkulu endaweni ngakithi eHadini. Ngakithi inyanga enkulu nje eHadini ngeke ngisho isibongo eyayaziwa. Yayijwayele ukuhlasela amaNazaretha iwashaye ngezulu. Njalo ilwa noShembe, njalo uShembe mayifikile kodwa inyanga yezulu yakhuluma into eyodwa. Yathi hayi abantu abamaNazaretha ayisedilwa ngenye imini insizwa zamaNazaretha zathi asudlala ubhlose thina sowomshaya. Ayisesuka ngempela amaNazaretha aqoqana insizwa zamaNazaretha ziyagonyana-ke baseyisukile. Zaseyiqoqana insizwa zamaNazaretha zadonsa amawisa zaphumula iNazaretha sudlala lo muntu thina singasoli. Inyanga yezulu ayisibabiza uShembe athi bantu abamozadla wathi hayi nyekeli, wathi nyekeli kohamba kuhambe iphela indaba yakhe. Nangempela amaNazaretha amiya kodwa njalo inyanga yezulu ayithi mayiya bese lo mbhengu oyinyanga enkulu abahlasela amaNazaretha ewahluba esatshwa ziwa ngakithi. Kodwa kwasekuhamba inyanga yezulu kwasekuhlala uThixo nayo le nyanga esiyapha emhlabeni. Kuthe sekuhlela uThixo yakuphupha le nyanga kwaphela umuzi wayo kwaphela kwaze kwaphela ngisho igokorosho. Namhlanje unyazi uyahlusha kule mise u-25 ixakile ngekusho uba umuzi wenyanga. Kodwa namhlanje lo ayilwa nayo uShembe umzukulu wakhe unyazi lezulu isayivusile into ayithulwa nayo inkulu ngaphezu kwalokho ayilwa nawe. Yena okwakuba kusekho kwakwakho ayithi uyamweza elwa nento erong ngoba wayingazi ukuthi le nto alwa nayo yini. Namhlanje unyazi livusele libandla likhulu futhi unyazi lisalivusa liya phambili alinandaba nazitha zalo iyahamba ithi imaNazaretha nomuzi wasebuhleni njengoba ngwakha ithi ngifuna lo muzi kube idolobha. Kuthiwa wayiprofetha ngamdawukela umuntu ongakaza ebuhleni bafowethu ngisho ngithi unebhadi. Kuthiwa yaprofetha inyanga yezulu ifika lapha kuyihlathi yathi imaNazaretha aqabani la yathi la kohamba kuhambe kube khona idolobha. Nangempela ebuhleni idolobha bafowethu luthi unyazi le ndlela ekwakhiwe ngayo uyayishintsha amaNazaretha manje ngizokwakha ngendlela esimanje. Ithi umuntu akathenga iblocks nosimende awumdala amaNazaretha njengoba engaka ezothenga iblocks umuntu nosimende iblocks nosimende. Uthi ngifuna ukuwushintsha lo muzi ube ngendlela uba umkhulu inyanga yezulu asho ngayo ukuthi ufisa kube iwona. Uthi ngifuna ukwakha idolobha la uthi lo Julayi wokugcina nangempela ebuhleni kadiliza ebuhleni kwakhiwa into ongayazi. Bese kubekhona umuntu othi hawu uShembe ubangalelwe uzophuma uShembe